dumelang ka moka ba theletši ba Jugulan Nightmares. Today re tlile mo go ngaka e kgolo, ngaka e batho ba e tlwaetseng ka leina la ngaka Fanyane mo Easter's mo Stivadere. Sibile tswa ke yona taba ya ngwana wa utimela, so re khatla gore today re ba krile ka moka ba kopane, then re tla ba botsisa di question heba go ba le question tse le nna le tsona re ka thabela gore le dingwale mo fatshe mo di commenting so that re tle re kgone go bona gore taba ya ngwana e lokishiwa byang. Re na le dingaka ka moka, re na le di leader tsa bona, re na le bana ba ile ka komeng, ebile re na le ngaka Happy le magongwana no ba sa latile papa go ngwana le ba bang ba lorna ba le gona ka komeng, so gore taba e bolelwe e fele and then re khone tseba gore solution ya taba e re fetsa byang ebile e fela byang. Re a lebo go member batho bana ba re betang ke khotso ke sheimase ke brato and then abuta ha go yana ntsa bethiwa o bethile ha wane fela gore o itse bjang wena ka re bana ntse nna komeng ana sa betia bana na ba methe every day ba metha gore bona o tsule mabadi o shoshobane go bana ba metha a rutela ka mo komeng ba metha a etsa ngare bala go tlhatleng ba metha ntongwela ngwe ne mistake ngwela ngwa ba metha and then wena ntse ba sa o beti na ba metha e re bona mo ba beti Jika o lebella lebella ya na re ke mutapi o na re o shaba re tshwa bana o matapi ya go lokile ne go tlo e tla o tlo nna mo tsoro go tsoro wa e tsene ra bana ka mo bolela mabitso a gago ke nna khotso mhlongo o ngwana wa mongwa koma so bana he ba le ka mkho a ke re bona ka ola ka matlo a re bone o atimeletseng gore yana malenteng o byang so tlhalosa gore o tseba eng ka bana ba awa yena ya nnete ga ba bolela nnete nna ke ne rileng ka mkho and then ola senteng awa ola senteng le yena no tshwana le yena le yena tse go mira gona sei mara dipilisi tsa ga ka contact na tlhalosa mara treatment tso tsa bonzo ba bela ya mara every day gape go bolela ngwano o ntse nna komeng mara matsatsa o tle gore ngwano o lantsa betiwa every day se se le se sentse a senya go ra se bolela any mistake sa ha ntse le dithupa and tsa bolela re ntse betiwa le ka di face a ke re mshimanyana le ka dimpama le re ke di dumpa le ke di ha betha ke mang ke o lo mo fe ke bona ba tse ba mmeta a tsa lwa ke ra ba mmeta tsa lwa so wa ikutwa gore re so ngwana o kae ngwana na ditso bya kanda le na le ba dite a se wena o tse ba tlhokometse ke nna ke ba tlhokometseng pena go tswile ya mo diatleng tsa gago ngwana ba tlohile ka bo ba tlogile gore re tlogile ba tlohile ba nshile go mphatong na ba tsamaya le tlhoyi ke mang sutella mo le setulo sa gago nna ke dilo tsa lena tsa o tlala ke tlosang dikuantse tsa lena tse re botseng gore ngwana o kae okay nna ka mko ke lena ba ntse le motlhokomela tse tsa gore di-story le ditshwene le ding nna ke nyako dukwa nna ke nyaka ngwana o itse ke lena ba ntse le ba tlhokomela lena ke tlhalosisa ya tlhalosa ba tlohile ba ya la mathomo tlhatlheng ba boa ba famelao fetsa ba famela ka bo ma past 2 half past 2 ba boela mora ba ya tlhatlheng ba ya dikhonyeng a sa boela mora ba ya dikhonyeng mola ka bo ma half past 4 tsena yena moshimane ba tsamaile le mang gape bjanong ga o sa
ke o a itseng ka ngwana wena o itseng ka ngwana hape nna ke itse ke nyaka o a itseng ka ngwana gore ngwana o tsamaile bjang ya a re tlhalosa gore ngwana o kae re tlile ko komeng ha re tloa ko komeng re moditse ra sale ya ha re tloa ko komeng a re yena a sale katness ya la tsamale ifine o re a sale o tlo dira dikhonyeng na a re o dira ka re okay e shape a re fitla go dikhonyeng kwale ke busy ka kapa ba bang ba ira o tsamaile le bona o le one ao na ke na le o monyana mo ka ba tlhankomeng ke busy ka kapa ba le o lo monyana ba le go kae bona ba le mo haufinyana ba le motho go lo wena ya so bjanong o tla o mongwe wa go hae a re ne o ke o na irang lena dikhoi a re ne Timan o robetse kwala na ke ira dikhonye ke liwa Timan why a robetse kwala kana re itse re o robetse go gong mo wena o sa mmone ka re ne ifine o robetse na a re o mpontsha yena o robetse ka a ke fitla mo le ke kra a robetse ba motsosa ke re monna yanong dikhonye tsa o di gale a ra ke dirile di mo ka re ifine o re dirile di mola he e tla tsona he ke di bone re khona di tlhakantsha letse tsa re tsamaya a tswa so mara kamitsa ka khomotsa a tswa so a le one hape nna ke nyaka go tlhalohanya hape mo re nyaka bofelello nna tsetsa o tshwara mo letloela ke dinyaki a nkere go ena ntse o na le bona o re ntse ba le motho go lwena a kere tse o tsamile kwa ba tlhokomela tse ba le motho go lwena so tlhalosa story sa go utlwagala a ke motso re dikhunye di kae a re ke dirile a shedile di mo ke re e tla le tsona re tlhakantse re khona tsamaya re bole mphatu and then a re ne ke tla le tsona a se go fitlhe mo nna ke nyaka mo teng ha re ke go kry ha re ke tla le tsona fela mo ka mitsa ka re khomotse etla a re ke etla ka mitsa mo o sa mmone au na re le mo 15 nyana le tlharinyana sa mokwerekwere na se re tentshitse mohale a le ka ntlhela ke le ka re khomotse a ke traso ka sona a te okay a ke itse ke mang wa tlhaloganyang gore wa nyaka go botsisa nna cameraman a ke dumedise then ya na just potso ya ke nya go e botsisa ne le nna all along a kere rena re bale ba di social media okay so re direct content from the time we find out gore ngwana o latlhegile so nna I get to kopanya le comments and everything linto tse nna ke tlo di bolelang this story is not between mama ngwana Bra Happy Dada Rapetana it's between bana ba tsamele le yena go se hwe so something happened there number one ha Bra Happy a re mo interview last time we are ba mo file almost 5 times I attempt to chop okay that's why again it's not about Bra Happy we are asking real questions are with Bra Happy Bra Happy na sa nne ko meng ke right again no san no nna ngwana ha go go me so ngwana everything that was happening Bra Happy I eat na sai bon but ba eating everything about na yetse kiba na ba le go me ngwana ba mo file 5 times ha ba botsa Bra Happy ha ba botsa family ba re ngwana na attempta go chapa ngwana ha right ka situation mentally ha right so if le mo betala something happened to go square if maybe ne le tsameka le re la meta then la mo shapa a idibala then la tso la yepa la motseke eno bolela nnete go be le closure before then how to Dada Rapetana nkile ngwana I'm not citing le Dada Rapetana ne se go ngse le sengo le ngo sona wa se itse Dada Rapetana ngwana le first time ya go sona go motho so or you are just like 2 meters away hangwana tlo lahle and o draile so it's like 2 meters away ke ole motho mo le kwale ke bolela le yena go motso the next thing ke jiga ngwana hae hape aka su shiga le belo number 1 and nalwala le go jiga so wa tlo jiga so o mo ga tlo jiga so la bracket le ka khona mmona motho ole la itlhalwanya
So today I be that day ya gore okay go bile le mistake e bileng teng then go ba so re batho the only thing that we need ke closure it's a closure eta motho o ibuane if wa hopola ene go interview so sai o tla phe I'm not the godfather suit go botsise phutso gare ngwanola la re ngwanola tshile na se shapo total if you remember I get kan tsapotso ro mo wena gare le modumeletse byang gore a ye tlhatleng le mona ene gare okay fine ntwa e bolela mo wena re o tlo borea a re tsore ke nnete gare ha ona motho I get kare he o tsamaile le yena no tshwantse ro wena kare wena o phidile pile ande mo le mmoteng kare wa mo itse gore ha right o sa pola ke bolela ntse ndio ene lo ro ipe ho kana tshi godfather sulo na le video ya teng go se phe I get so kare o phenyo hile wena byang if you still remember o twisisa so ntwe bolela ke ntato o phisa na le yona because of ntwe mo ka mko ile ngateng e lebelana le lena is true because of yepi ne le mo ere ke re yepi ne le mofakaji kare henge ba antsele lena ne le to bola ke tlala at the end of the day wa tswa ene ka mona le basadi ka motho go so tsora lebelele go kwana so lena ka ntwe hileng ele tshwara byang or le bona gore go iragale eng in short go kry-e he ngwana le ka ba setopo sa ngwana mahe a itse lerapo la ngwana hae o lebeile kae e tla bana ba tseba go ngwana yeah straight le go dule tshwara ka morwala a nkere ke bona ba tsuleng le yena khotso o ka re no yo go bona e re ba pele ke prasa khala disa le tsomo mapele na le go tloa botlhokonyana mo ngwanola ke bona maneba ka mo morao ne ke nyo go botsisa gore ntatepi yena na tseba gore bana ba e bana le maneba na ke ntho ke nyo go itse mara botho na go boletse ka re sale ka fitla ja jini ka kre a ile gore ngwana bona fetso botsi ngwana ke gona fetsa o betiwa ya no botsi ka isanyana lentswe le sipho ya a fetso o betiwa ka sipho ko mofeng a di oh ya ka ikhalema ke bona le bosweu ba batho ka ikhalema so each and every day le he ke le rene ke sa re bana go komene ke se go komene ke re he ke tsena ne ke botsisa bana ba gore bona in the complain wa betilwe eng then ba ntha ba re bona ba lai ne ke ibutsisa gore if ke ne ke se go komene ke tsena ne ke ba bitsa ba nna mo ka botsisa then ba mpotsa gore wa re right dilo tsa ko ba ka ditse ba ka se bolele ka helo re ba itse re o tsama mo bo sala hape ba krase le ena khotso ka gore ka muta a sho dona go rona nka e bolela mo pela hae khotso ke le mo wena ka re ngwana wa ko ke chelete nka bia 100 rand tamo ka o fa thupa o e betha na wa re ha ka re ke khopela le khaogane le letsogo nna he ke le teng ka moara koma a zanga bona ngwana bethiwa dina go ntse ne re ntatera petana ke le teng ka moara koma le ena ntatera petana a zanga bona ngwana bethiwa so e o hora bona ba ikam es ka mkhongono e tlhalosang re ntwe e ira hetse go bofelong e koma ya ka bofelong le ka after mafetolo Papa, so mama go betha le betiwa no le thomile betiwa after mafetola ro ntse le betiwa le before Yeah. yeah okay a kere polelo he re ya le ona go pele ya ipopa monno le ke rra ko mantere mmele go thoko ntate ra phetwana re mmele go thoko le ska le ba lo re mfano le nalo ala le nana le bolotse ba di epilepsy ba howa thupentse ba mmetha ka yona ye hentse ba mmetha na le week wa utlwa le tšatši le ntse a le go nae le le na robetse hentse le molatella ka e ba itse re ntse ba betha ba fana ba o le na o lo tlhokofetse plan itse ke bona ba bedi ba hore re bereka byang ka ena go re straight ra koma le mdala ka mo ba emele go thoko ba ba re ba isitse ka engwana fela ke pheto ke moka fe nanteng ga itlhalosa tlhalosa mtha nnete o ka re tla tlhokela o le sele mo sa tlhalosa na ban ntate ra petana ka go le tlhante ba le tlhalosa ka teng ngwana nna ke la tile ke nna ntshe go ke le wa ane ngwano itse na ba mahanetso tsamaya
man ke mmotoro week nna sa tsamayang ke nna ne le beke otlhe sa tsamayang ngwanole a ntse fela mo mphatong a ntse le ona go betse letsogo a ntse ka mo mphatong tsatsi le la mfanola a khopelo tsamaya re utlwile eo ya go kgopela o tsamaya rena re nyaka ngwana bofelong ba ngwana gore ngwana o feleletse kae please sa ntho utlwela gore ngwana o feleletse kae cause nna ke nyaka go itse ngwana o feleletse kae emelela senna o tlhalose ntho utlwelang cause le nna wa mbona le nna taba ya gore o re a jika tlhalosa taba gore ngwana le ora na le distance e kana ke mmone so go iragetse so tlhalosa taba re kgone go itlhaloganya le nna ke tlhaloganya le nna selfa ke tlhaloganya ntho ngwana o itse a re ne o irile dikhonyo ko lesaeteng ka re ne e tla le tsona a re ke tla le tsona nuso ka re ne a o sa tle le tsona ka no re nna re o tsamaya nuso e tla le tsona ke di bona a tswa so a jika a sena jika mole ka motsisa ka re wa boa na nuna a re ka boa no since ai ke meditse after time ha na tla thata why o sa tsamaya le yena a ke re umpria robet tsoki a sure robet why o sa tsamaya le yena la lata thata ela wa boa o ngutse dilo tse di auto epi diketle kosi mala kosi Ompotemo ore go tsamaya mfanola le mohane zore a tswe wa le mohane zore na re mane tsoro a tswe kana re ka itse rona le bothata ba ra ba robala sebaka go dikhonyeng kwa le ramnyaka a pele tsamaya la tsamale so ai ko na wena o ile bya motho wa nana le mfana ke ra motho kwa hao o ile bya motho ka mo pe ya ka no itse mfana la ja mo wena like mo saiteng ya o chiefile a ke motsora la dikhonyo ntse o itse ra shapo wena o mo romela ra dikhonyo a ke re o itse o dirile mapele ke re o tsamaele ngwana o itse ra shapo ke and then o tsamaya na ntse o itse mo ke tsamaya le moloi ke mo saiteng ya o tlile bya a ke motsora ala dikhonyo Rodman ngara bulela ke re o tsamaele na o itse ra shapo ke again wa itse ra shapo mo ra shapo so re ebe le khawane a potelle ka thela o tlogile bya wena ne bira ngana nana ke le busy le baba ke le busy ke ka a ngara mle tsenyo le o itse ngwana a shapo ke again so o itse ngwana a shapo bo file mmere go gate bana again so gore mfanola a batle motho ba hao wena ne bira eng agar ke mkrila robetsi ka mtsosa ka re lata dikhonyi a re ka dilata a emella dilata a ro dilata o tlwella Rodman wona ngara ape motho wa go file motho mbyago le kolele go phole tonto mme ere la batho ba ke re sa dilo tshaba pele so o le tlela ba ka tsaba ya la dikhonyi le wa wena rakoma a seple ka hao bana le order so ke ra o wena no bitso ra shapo gore a ba tikelle mo giting e ora motho o bitso mo ra shapo ba dimela tikelle go giting so wena o felo mo le mo ngwana a dire ora wena no sa tlhokomela ngwana na ke ba tlhokomela ya no mo kae ngwana kano re yena o thantsa bolela re yena o nyego tshaba mano wa dala ka nne wa tsami a re fe mo se atla na eme ne bona la ba ka ba baba lena go tshwantse re bitse bashimane ba diboots vene he katla le tlo bolela nnete le a ke no le dlala ta ke ndaiveleng ke na le potso e one mo wena ne o re ngwana na rubetse a ke re wena ho na le o botsise hore le baka why a rubetse wena concern ya hao ke dikhonyi hora hore wena o tlhokomele bana wena o warisa ke dikhonga o warise gore ngwana o rubetse mole ao sister o itse bjang a ke re o na le ba banyakang dikhonyi tsa o khotlhitse na le ba ona nna ka kapa ke tshwere slete o rile ngwana na se sharp a ke o tsamaile yana go sekhweng ha o fihla kwale ngwana wa robala a ke wena o hapeletse gore a yo tseya dikhongo ntse o itse gore ha sharp ene ngwana mongwe tla o botsa gore o robetse ao ne ke motsitse ka re ne mpotse o sa di na ho ya ka nna wa bona le ka mokgwa o konkoretsang ka teng matlho a hao a mpotsa gore o itse gore ngwana o kae so wena o re senyetsa nako
wa konkoretsa matlho a ngwetse fela gore ke a itse gore ngwana o ka ntsha ngwana nna ke itse gore ngwana wa mo itse ka re ko ene o tlwileng le ngwana nna ke itse ke ene ngwana yo nyamalla ko sekhweng o ntse o tsamaile le ene ka ngwana wa o lwala nna ke itse gape nke re bolela ka Springbok ka ba bolela ka Springbok distance e ne o bolela le yena tlharseo ne se le kanang kang se e bang gore ngwana o la o sa mmona o imetse ke tlhape mokwerekwe mara o ra gore sekotlhare se tshwana le mo o leng mo teng se le mo ngwana le ka moo a ka no timela mo a o timelela fela tsone tema o na le ditlhare tsa mokwerekwe motho a ka tswa so ka dipholo no a se mokereke o tsona direction o ka re ngwana crutch setlhare se go bolelang ka sone se le kana le nna ke se se kima kutwa teng ke kima le kana le nna or e le kana le rena re le triso di khumane wena o dlala mantlwane wa ke dlala o bona dithupa tse le di fileng bana bale kontsha go tswa dikubullo di kry-a lena ka jeno le la bona bana ba koma ba beta le wetse ka eleng ba wela ke ba ya ka beka mafello ba le gona le betha motho a ntse a lwana o ka beta le ona ngwana wa koma wa beta ngwana wa lwana wa betiwa that's why ke la le ntatola ke ra dule komeng ntatola a dule komeng that's why koma e senyega le senya koma ntatola ka ra dule go teng o dula hae gona no le jile ngwana ba bona ga no mo tshilo ngwanolo o kae ngwanolo nna le ke nna ntho ka tlhalosa ngwana kwabo ke ena boneng le ngwana wa bo ke bona ka mkho ba tlile monna ba ntlhalosetsa story ba re khomotso o tsamaile so ba ba mmitsa a so a araba ka le story tseo ke di story na ke di story tseo no le na di guilty o ke di story tseo le nya gore bopela di story ke di story dilo tse le di bopantse la mo ntšha lena ngwana la mo itse lena di story nyana tse lena di bereke wa mo itse wena ka re wena o tsamaile le yena a ke itse kwa a go tsamaile le yena na ngwana kwa le ga ke itse a di itse bjang ka re ke lena ba tsele ba tlhokomela mara tata le ka se ra le itse ntse le gore bana tse ba tlhokomela ke lena yo re tshotse re ba nyake mo mang bana ba mara wo mere kwa ga o kokomentse le ne le o ditaba go dita ke o irang le go ba ke go irang o ba tlhokomela o ba tlhokomela ke so bjana ile re lena le itse gore ngwana o kae tshwantse gore re reng mo lena tlhokomelo ke eng le bolela ka eng tlhokomelo ya lena tlhokomelo ke eng ba wena o tswe ka mokono na o ba le trite ka mokono ke ra a o tswe go tswa le bona he ba tswa ke na le o tswa bantse dile ka sa tswa so o ntsa tswilang ke ra asho so re nyaka ngwana he ka ba re bolele ka Springbok re bolela ka motho a lwalang bolwetse ba goa and wa lwala to le re tsa robetse na bolwetse ba goa bo a zangara bo bona go komeng a re buitse dipilisi le ka se bona ke ne ba ke gore ha ba re motho na le bolwetse ba wa a no wana go mo le go wena o nyaka le ba re ka ba le bona gore motho a la di nwela e ka ba ana bolwetse ora dipilisi tsa tsona ke tsa nkotsi bentso ke ro no monisa na dipilisi na ke mofaka lao ka kwata past 7 tsele tsa eng ne le tsa dipilisi mara o itse anguru wena o itse gore mano tsa lwana wa ke itse re na lwala and mara bolwetse ka mkhole na le botlhalosa le re tsatsile la ha tsamaya na le week le re ntsa ke lena ba le bolela mo bona ke na ntlhalose na ke tlhalosa gore na lwala na ke tsatsile na le week botso ba boditsa nna straight ke nna ne ke interview a tshile ne ke le go lena go mphatong o boditsa nna director a re ngwana wola na se right ka botsa potso ya gore o tswa bjang ka mo mphatong a se right o botsa ke ene ke botsa ke ene yana ntato ka re nda le bjang why o montsha ka mo mphatong a ba re no mfanola o lle ha nya go sala ka mphatong gore o tlo sala le wana a jwa ke bodutu ka re fair enough e right ya utlwahana bjanong wena o phenyogile bjang mo wena ka re na swantse re ke bantsa le mo wena ka re o tswa ka mo mphato tšatši lo a se right ka re o bone ko wena ka re le le re no o ira eng no matter how ya kae o swantse re e be le panta la gago ene le ona banong bona ntate sona recording ela e sa le teng e paletse go tsena mo groupong ya tshwana ka eng ne le telele still le hona bana he lor ba ipene go kutlwa ke ntate fanyana ke re o na le speaker sa bluetooth ne ke ne gore le utlwa la Godfather Suli o e tshwere yo otle
wa itse re smolo Iran o a kera se wine motsor o tsentsa methaima mo mathateng ntsha small ai itse ska mo why mo a ke ro tsamaile le yena ntlhalo ha o la ke ntatao o a se wine a swa ko ha mdala o tsena mathateng ka lebaka lao a ke re wena ka ngwana le bolela le monno mora ai wa itse re ke a re no ba fa ngwana bro dio tsa ko ha di a senya simple ritual simple small bagolo hape re go tswalla le ntwe no arna 30 minutes khotso o boletse hore ngwana o feditse beke a satswe a le week tjatjilela o gapelleditse le kana a kere ntwela ya record re nna ra boela morago ifa ke a yaka ngwana o feditse beke a satswe ba re ngwana o week tjatjilela o gapelleditse ko mathomo morena before ba bolela ba rile ko mphato ne go sna mmuto mara no go thwe khotso yena na setsi ko mphato okay o setsi ko mphato mara ngwana a gapelletsa go yetsang go tsamaya go na le motho o mongwe a setseng ko morago ha a fitla a robala ba botsa moditi wa bona gore mokete o robetse again mokwerekwere o lekana le setlharese ebile se bodi o so mokwerekwere again ha potela gore o mo gate mo again number 1 o nwa dipilisi pilisi tsa epilepsy le tse anitse le tse ding maybe tsa dinwa again ko ne bale ba mo se a sore maybe a sore ke go kgolele mphato maybe ne le metsi ne ba sa tshwana motho wa epilepsy again a potela ba re khomotso a re he again khomotso ya bobedi he we utlwa gore e distance ne tshwantse gore a re ba babedi or o mo one le yena ba mo sale morago cause ke sure gore khomotso ya mathomo e ne e le mo haufi e ne le mo morago ha mo kwerekwe a ke ba go ya bobedi khomotso e ba ibiditseng ba re o arabile la bobedi ne le distance bo kanang gore he bo bitsa ya boraro e be le re ngwana o vanishitse right rema team tla ke tswa le plan man wa itsore ntwe ya hore ba ile le ena dikhonyeng go bona mollo a moemelela ha ona khonyeng ya selo batho ba le ba papa ba furu ba kra mfano wa tlokofetse that's why o akono cover bruwa a kere henke le ena na tlo motsori mara bruru ngwana o tswile le wena ngwana o kae ele o mara hantsa moemelela so sa se sa go khonyeng ka gore nentse ba babeta e ba re bite ba kra small wa robetse wa bona that's why ba cover thank you okay kopelo ba tlhalosetsa if a le itse epilepsy ne epilepsy ke biletse ba gore motho a dutse so a kana tlhaka ane ha emeletse wow then how o tshwara kare ke difisi wa loka then if o itumelele lem madi a latlalela ka mohara then ha madi a tsena ka mohara a mo choke ba tlhokahala la tlhalwana ke epilepsy so even if a mo shape by that time has a treatment or letsatsi le fees ha jiga so wa thoma defeat ke sees wa tlaka wow how then wa lock wa tlhalwana so lona go lona one of the thing happen gore maybe ntwe ele thusitse go bangare maybe ke fault ya lona or something wa bona ha se bolwetse ba gore a ke rona re a tlhalwa ya o itse bolwetse a tsangwa ba bona a ke re e tshwana le gore ba re motho o na le bolwetse ba ba re o dikolo a ke o ka se mmone if he treatment wa yena but that time as only treatment that's when dilo tse di etsa hala so wena o re sa mmona ko re nana treatment ha ba utse re korapa 7 ona treatment na yena korapa 7 but once if le tswile letsatsi la shapa hole ya thoma ntwe e tswana le motho wa asthma if la tlhalwanya asthma re bereka bya la ibona example yeah nana couple let's follow on clarify and then ki mama ke na a itsitseng gore ke butse question e gore engre after o meditsa one khomotsa wa araba o meditsa labis 2 khomotsa wa araba labis 3 as wa arabe the act how we billing after that the moment to realize it's or no motho a sa araba ne le eng act ya ke mo ke boditse bafana ba lorne a re phatlalleng re monyaka yeah and then ra monyaka se kwasi susu tlere se mo kere
gore o chabile ka pela so because o realize it's o timetse and then like monyaka so le paletse le go mo kere ya go bona go make ke kopela o botsisa abuti ne tekano ya di minutes ya how di calculator wena e khomotso a jikileng ka yona e ka bele how many minutes and the distancing no a ke bolela ka distance ke bolela ka di minutes a ke rona le 20 minutes 15 minutes timello ya gage go ya ka wena e ka ba itsere how many minutes kuma 30 minutes ora wena 30 minutes ka moka ngwana tsamaile o sene tlhalwanya gore o tswe o mo checka area ena le mo yona I mean boma 10 minutes 10 minutes ha isa le 30 minutes so mo di mo ha 30 minutes le 10 minutes re tshepe efe 10 minutes 30 minutes 10 minutes re tshepe ya 10 minutes so mo na le tsia di khonyi mo teng khomotso na le distance ya 10 minutes o go ba le ba bangwe bane or na ile ngatana na le pleke e 1 ba bang ba le na ba le pleke e 1 or na le phatlhaletse na le pleke e 1 na le pleke e 1 mara di khonyi tsa khomotso na di se mo plekeng e 1 le lena tsa khomotso fela na di se mo plekeng ya lena ke nna mpuditseng bja khomotso are ne mo a di teng ke diretse mole ba re okay if o diretse mole e tla le tsona okay a botikhutso re ke botsise wena gore monna o a ka no ba a sene molato na o le teng kana go ba ile khonyeng na o tsamile le bona so o tseba bjang gore monna o ana molato if wena na o sa tsamale bona gore ke ra ka a o ne molato gore metse ba shimane ba same time ba itse ba bona gore motho o timetse o tsamaile ba itse ba fetse mogwelle na ne le o le ena ba mogwella le nna na gwella ne shabu ke o atla go nna a romela o le cousin ka gore shiana lo bitsa khotso ke nna ke tswebile ke tswile bona ba tswile so nna ka traya ka re ere ke try ka gravel maybe ke tla kopana le ena ka go gravel a be mo gravel next okay ke namela go resa phone next ke fitlhile go bona around bo ma 6 ke botsisa le mo kreile ba ra mo kreile okay motho wa lwalang after 10 minutes la tswa le lesolo a sene matla a ditima le rara ka le palla le ka moka re tsamaile time la bona le nna ntwe ke le tlhalosetsang yona ke re le ka mkho le na le reng ngwana na le weki ka teng a se ka mkho horeng ka mkho ba ipakang ka teng gore ngwana na le na re itse o na le malwetse na le weki teng okay ere ke botsise question ngwana wa o lwala ha ka o shia tekano ya 10 minutes ne wena o le fresh o itekanetse a ka o timella na wa ka sentimela so khomotso le timeletse bjang le na le right yena a lwala na tekano ya 10 minutes baba le nna e una nka se yarabi ka next day mara we yarabi wa re abuti ha tsebe se o defenda gore wa itse le lo ba bidi gore ngwana o ile kae wa o defenda ka gore wena no teng na next day le mara wa defenda so stay chief ta motsa monna